यसले अस्तमात्रिका गप्याखन ह्याग्दु मोनिया नला सापीको दिन से गप्याखन ह्याकेको खस थुक्सी बिबाने से प्याखन ह्यागु ख गप्याखने भैरव गणेश कुमार सिंग्रिनी व्याग्रिनी कुमारी महेश्वरी ब्रह्मायणी बाराही वैष्णवी चामुण्डा इन्द्रायणी महालक्ष्मी देव दुथ्या नला सापीगु छनुन्य बनी न्याचुके चोमना सदय पूजाइना चाचुनिगु चलन्दु
थति चाचोने दुंगा नलासा पिगु दिया सुथे जिन्सो मध्य त ख्वापा मपुकुसे बिहा बिच्याकीगु खासा नला सुनेगु दिया बहनी पञ्चताल बाज नाप जिन्सो मध्य त ख्वापा पुया लदुछि प्याखाउला मंगल लाकुया मुचुके बिचाइगु खा बनी यलाई नबहियाका तलाइचा क्वालखुजुना मंगल लाकुया मुचुके थ्यांका कोचाकीगु खासा सोसद मल्याकुन्य जुजु श्रीनिवास मल्ल मुचुके अस्त मात्रिका गण प्याखा होला चंगु मक्से खसेली ग प्याखा केनेगु सूर्य नदीगु खा ग प्याखा दे दस नला सुनेगु दिनिसे दशमी तक केनेगु परम्परा दु